Mi smo HS Automation International u Shenzhenu u Kini. 15 godina iskustva u industrijskoj automatizaciji. Ovo je naš stroj za traku i kout. Fleksibilno hranjenje s vizualnom CCD provjerom. Pogodno za čips i male komponente. Komponente se mogu staviti u ladice. Nudimo prilagođeno rješenje. Pozdravljamo vaš upit. HS Automatizacija, učinite boljim rad i život. Hvala na gledanju.